Chief Executive Member Jongka Khas Autonomous District Council Oba Panyat Singh Sim Hanigasngi Habakaran Bikinong Tok Kubor Hadin Kijingya Kendu Yau Chairman Jongka 16 Finance Commission Arvin Panagaria Nagalyang Jongki Laingut Ki CM Jongki District Council Jongka Jela Kila Deben Soy Yak Soskular Yas Ngutu Jingmutlang But Yagani Kila IT How Chairman Jongka Finance Commission Hagani Ka Memorandum Kabakila Ai Kini kilai teli ki ADC kila kerpat ya ke Commission ban bahak pisah kerpang naga benda kilai teli ki Autonomous District Council ha ke Jela Meghalaya. Susu kawai pat kamat keba kini kilai teli ki ADC kila kerpat ya ke Commission kelong ban pendu no ya ke jeng penpo ya ki Gran jong ki District Council ha ke Jela Meghalaya lengba ke Ministry of Panchayat Raj. Penpo ya ke jeng era pisah lengba ke donors lani ke NEC kabadon hanongba Shillong. Ni kumka Khasi Hills Autonomous District Council haringkat i Perlok CM na Jainti Hills Autonomous District Council ima Thombor Shiwat but iba Albinus Marak iba Lok CM Jongkaro Hills District Council but ki Deputy CM but ki EM jungi mentasngi ngila yo ekalat ban ye kendu yo Dr. Arvin ubade Chairman Honorable Chairman Jongkani ka 16 Finance Commission de habiti bakani ka meeting mentasngi nakalyang jungi ngila dan ya ka memorandum ka bangila sign da baro laingut ki CM but ngila IT how chairman mentasngi kani ka memorandum bakentup ya baro lai teli ki ADCs ya ka jingpun snow ka jungi ya ka jingkerpat ka jungi ya ka 16 Finance Commission ya ka ba kalong kawai naka kenhun ban recommend lani ban ajingmut syaka sarkar India khamtam ya ka Ministry of Finance Government of India ban bha pisa kerpang lani ban bha jingerap kerpang yang ikumki lai teliki edisi sangi po Meghalaya te nakaliang jong ngan shu ai kulum lang mo nakaliang jong ka Khasi Hills Autonomous District Council baro kajing pan kajungi kajing kerpat jungi naka 16 Finance Commission nadu mentau senem nadu lashim senem bahkan sedang hadu kaban kut jong kasan senem kamut naka mentasan senem kalong arhajan riuspa saukuwei kror point sanpu saulang nakaliang ka Jainti Hills Autonomous District Council kelabu kajing kerpat na kementasan senam kebalong Shihajar kat kendai kror ndru kolam but nakaliang ke Garo Hills Autonomous District Council labu kajing kerpat kebalong San Hajar sauku ar kror lai kolam te baro jungkini kilai EDCs ke total kebangi pan naka 16 Finance Commission ban recommend namta jungi namta san senam kalong Hajar Raspa nyo kror san kuwailang. Te but key details ngan sa IAP limba kani ka memorandum bakin yo ban shim copy dan ban shendur. But nakaliang kaki HDC ngidon kerpang ban pensno hangni lani nakaliang jungi baro lai teli nganam keren tang jong kawai ka points kalong badan kambha ba ka 16 Finance Commission kan recommend ia ka Gran ka jungi jongki EDC po Meghalaya omshu banwan lingbaka Ministry of Panchayat Raj MOPR namar mangi ngihap hapo ka artikel aspa sapusau ar ka badai jong ka 6 schedule kat ba ka Panchayat Raj ka ka artikel aspa sapulai ladang bakla te namar takadaw ngingi snow bangingim dan jinya day ru bat ka Panchayat Raj te takadaw ngi ong ba ka line ministry ka ministry ka banyarap ban penbet yikikam ke jongi hapo Delhi kan day no ka Dona Development of North Eastern Region lene ka NEC ka bangidan Hashlong te kanirap bhaingi kumno bangin la ban implement yakiniki schemes go pero hakiniki sansnem banwan te kabaar pat ngilai kran ru hakabede kajing syem gajungi haban pentrekam ini ki development scheme kabala recommend na ka 15 Finance Commission
baka jing kalong bakibu yaka percentage kibu bakata percent on I ling baka type grant kabamut nakamta kino ki health and water related project kiban pentrikam nanta ka khut suba ban pentrikam nanta ka umbang umdi bakiwe ka untype grant kabangila ban penrikam ya baro kijing tre tengi ngila penslo mentat da baro lightly council ba income long penlong flexible ban kampen buon ka recommendation ling baka untype grant kenang baka nam sub a kanika jingmang kerpang yingi ling baka sokar India kabalai pat kabadan kambah kani kabalai ru kalong baro ngi lightly ki isi nila kerpat ya ka 16 finance commission ban recommend ru ya ka grant nam ta ka establishment joki office jungi kamtam ban recommend yingi ling baka ta ka revenue deficit budget grant jong ka sarkar India kani ka revenue deficit budget grant jong sarkar India kaju mang na ka sarkar India yekito ki state lani ki jela lani ki constitutional institution ki bamla asyu lese ban function bamla asyu ban trekam nakadaw jong ka jing bam yo asyu yaka revenue lani ka jana ban siu tulop kumbangi ni jenjar kat ni ki council kuman syu ong no ka Chandy Hills Garo Hills mla asyu ban siu tulop mentala bun banai balai nam nadu bakhang ti doyong ka shares on major royalty ka bangi de banyo padang sarkar jela bat sarkar bat kani ka council ka de banlong arphusan nakashispa nadu bakhang mentala shipos nam kala hyar bah ka jingyo jungi ka ba wat tang ban siu tulop ru la jenjar te habi de bakani ngila kerpat ya ka 16 finance commission ban recommend lam yangi naka revenue deficit budget grant jong sarkar India kenang ba kandan ka one time lani ka annual grant kaban ai shaki ADC sijungi ban siu ya ka tulop jongki noktre lani ki employees tenakani ngi hap hiban ngila tho da ka member ngila submit ya ka ba nakalyang jongki kila sngap bat kila sudai namar bahadu menta ni depend betang naka shares on kiniki major minerals ka ba lakhang no ingi lakhang no ban pentrekam te kumman syuong no bal kajinglut kum haka council jungi ki HDC ban ainupsa ngilut da kum no nrip hokrur haka shisnam te but da kajingyo jongka shares naka major but minor let's say dayo shiteng 50% nakani kamu life hokrur shisnam life hokrur niyo nakini ki own source of revenue professional tax ki fees ki land fees kini registration fees kini kitai te let's say kashu yatmit ba teng ngiru shakting yo mla ban yo tulom ki employees jungi wat haki HDC ru te lingba kani ka jing recommend ka 16 finance commission nakani ka revenue deficit budget grant jong sarkar India kan yarap ingi ban pentulun hikam syakman te ngi nakalyang jungi hakani memorandum kuman syuai nuksa bahkan yarap lang ingi baro ki lightly ki EDC su bawat ya kani ka town and village police force ru ngila bo budget hamni berkumnum no ban recommend ban dan ka recruitment nakamta kiniki village police constable namangila dan ya ka bill baro kiniki EDC su kila dan te kiwe ki EDC support north east kila implement ya kani tengi ngibo dakumno ngidan kumbalai hajar tam teli kishnong te let's say kat ni ka jinglong jingman jing kishnong ki thau kam tam habay khun ni kanu no jing e po shnong tengi kwa hibada kumno no bandan way police constable naka district council bandan haman kishnong Asia Chandy Hills Garo Hills te yakani ru ngilapo ka budget da kumno no tang kum kanuksa hapo KHDC ni propose bandan kumbalai hajar teli ki post mai khatsan spa nam ta ki kinthai khatsan spa nam ta ki shinrang ki ban room kum ki neki town village police constable te kaniru ngilabo recommendation ngilabo ka proposal le se ka shong haka 16 finance commission ban ai ka recommendation baling ibu ikini pi ka 16 finance commission video tip kawan shisien haka sansnam te ladangim bu lupa namar kuma pitip kuma pi habaide kanika amendment jong 6 schedule kalaya chikman
te dangshen ngila yo jingtip baka government of India kan wanra no amendment how ni banai no pra December lada kawan ka amendment kamut special provision nakani ka habai dei baka article 280 ka finance commission grant kamut niyo direct no nakaliang ka naka central government omshu ban long excluded yangi nakiniki constitutional provision hadu menta da kawan ka 16 finance commission niyo da kamwan kamut ngim yo ai te kan long ka jingdu nong ya kipai ba nang ba namar ba kini ki development schemes ki babun kalong ka jingmun toy shisha nam ta ki shnong nam ta ki balang ki school ki sports club ki kena samla ki senglong kumi sengkentai kini ki ba organize ki babun ki program te takadaw ni kum ka discussion ni don ka jingai ka jan ba ba ki pai ba naduk kisim san sautli kum ngidon hapo KHDC Jati Hills ki don ki potli ki ilaka kum ki ba mikmat ki doloi hapo Garu Hills ki don ki nokma te kumta ngidon kam ka grassroots governance ne ka local governance ka ba klan te ban klan kini ka sensyar shnong sensyar tanrai ka jungi dan kam ru ban klan ha ka bide ba ka financial powers ka jungi te namar ta ka daw ngila shubu lupa yakini ki proposal ka jungi Kapanyat ka. Finance Commission kilapan ki details ki ki bangi propose but ki ba layo tapi pide ban tip ru ba hakini ki sansnem kari India ne ka state jungi ka mat bon hajing e COVID-19 ka klam COVID-19 ru kala pen ko hai ka jing trekam kumba arsnam tementana ru bawan li ka online portal Ikram Swaraj portal naka Ministry of Panchayati Raj lawan naka ju ka sistem kumba ki penterekam hakitu ki Panchayati Raj ki state badan Panchayati Raj te yangi kami hap gitu takadaw ngila request mentat ba ka lain ministry jongi kanam day show ka MOPR hadin kan day no let's say ka donor la neka NEC hakani ka 16 Finance Commission namar ba ka jingdawa ka jingpan jingtip jongki lingba kini ki portal rum ka ba teng kami hap bat ngi te takadaw mentat ngila yathu bat kila sungthu ba nakaliang ka 16 Finance Commission ba hakani ka recommendation ka batma jongki kin campaign pair no ka banam don jing ngi le 7 statement implement ka daw ka ba let's say ka banam nginam yo fund marmat ka long bait ka ba slam haka implementation teng kumno pat ban implement la dala slam lupa ka scheme for ini kata lu dekawai te kermen scam baling ba ka 16 Finance Commission baki wan menta kilay snow ka ikabangi pen snow iki pen pau jing ba haka recommendation ka ba thmai jongki nam ta kini satsnam ka council kan yo ban pentre sha iki kam aklem dan kanunu ka jingbit Kumno kan tikena pa taka. Nada kaya piong ka line ministry ada li kan dai ka dona. But hang ni state kan dai ka ni si. Kumno ngin kan tikena. NEC kan kada hap hipo dona Ha. te Kanta kan long piong ka line ministry ka ban deal bat ki EDC nam ta kini ki tight and tight ran kan dai ta ka Ministry of Donor. Ha. Te kumno ngin kan tikena ba kataru kan namdan kata ka jing kan man ya. napi ke Ministry of Panchayati Raj dai kadai ka ministry ka badai ya ka Panchayati Raj system kat kum ka article 243 te kat ba yangi pat ngihap hak article 244 ka badai thik jong 6 schedule kar kom sinshar shnong kai pher kar kom shar hima kai pher te kar kom long kom man riti sul kai pher namla ban pen yerengkat bat ngi baka Panchayati Raj takadaw lada ka lain ministry jungi kan dai ka MOPR kamut ka deko kan ka kam te takadaw ni karpat bar kumno no next recommendation jong 16 Finance Commission kan dai hi ka lain ministry kan dai ka dona kaban ya hap ini EDC